Ngalong kumni kumba ngalong dailing ba jing ai man sim ka jing pitin lenti jung imahe Dr. Didi Lapang laong uba Charles Marngar MLA bad MDC ka Mauhati constituency habakran ha ka jing ilang pli maunong rim ya ka snat shlem jing start ka Nehru Memorial Secondary School rtiang campus kabadan ha ka snong rtiang Ribhoi district ha ka arpnyo tarik urisau ar hajar ar paulai Uba Charles ulapan kan mau baula syakri hadu kumba khat ar teli kisnem kum u personal secretary jong umahe Dr. Didi Lapang kata nadu usnam ar hajar nriu hadu usnam ar hajar khat pra bat hadin kata usashim ya kakabu ban ya aireng syaka jeli jong ka politics ka baula ya aireng haka election syaka ying dorbar thau ain ka jella lani ka MLA election house nam ar hajar khat pra hanrei ukram shim lapoi syaka thong hadin kataw laya aireng biang haka election syaka ying dorbar ka Khasi Hills Autonomous District Council house nam ar hajar khat khandai bat ki pajba ka Mauhati constituency kila ibet yu bat kila Punjab dan buram kum MDC bat kumju ula shim saka wei ka sinjam ban ya aireng haka election syaka ying dorbar thau ain ka jella kum kurtong ka Indian National Congress na kaju ka constituency house nam ar hajar ar paulai bat ula jam daga ba penlim iki wei pat ki kertong hadin bau MLA barim uba dasakhet bha lamare ula kenria bani aireng bat lej aireng na nongkrem constituency shushu haba ai jingkran uba Charles ulo ongru ba wat hadu kane ka kenti usngau yelade bau dangde u personal secretary jong mahe Dr. Didi Lapang haba donlang namar kum ka jingburom iki dinjan bau layalam lenti ban yo yeng kumni kumba ulong Asal sarong hadu kata-kata bangiyo banlong kumu sembut kongsan hak kisni hak jinglong chief guest ke jong pi mahe pagadi kesin ke balingkong hak bang adon kumu guest of honor ba pi long chief guest hak program gi bukum kene kat bangadang syong maneh ni ba pi mahe Nam kan mau ilo dia mengadu kami. I'm still your personal assistant. I'm so proud of you. Thank you so much for your guidance. Thank you so much for your blessing. Thank you so much, Mahet, for everything that you have done to me. Naso komen hadu kata-kata badai ng ba jong imahe lesen pedeng jong pigi bobtip bau neu ba Charles Marngar ulang kumne kombolong khat arsnem ngadon badi akajing syakri kajing tray ke jonga bad imahe mayu shibun ki iki ai bad kajing kerku na kamenta jonga Kubli shibun mahe jadi jing syakri ke jong pi ampol perkhat bangin yo banyadon lang akum gani kesi kalau ke buram yang bangin lang bapi jing sisa kadang gawi ke program ke school apa ke konsuensi di belapun baik ndai kalau persyang ban papat de kinong yalam ki jongi bangin lang gani kesi Isung sarang bangidon ni imahe but mai is the best example kamtami pigi kena school mga ubakha nong ceri ban mahe ubakha snong nong ceri ngampak tiplot ki klau ki petap ki ki wa kumatip mahe hangno basyong dot thli hangno basyong dot kha i tiplot di kita baro bat kum uta ukna ulalong chief minister jong jella ka jong kene galong ka nuksan akong tajong ki kna school ki badan hangni kuble shibun mahe ba chance mana ulon sisa apa ki trei ba ya jonga khat sausdan ulon trei ha skadran bodin nga ba bukterten ba ulio shibun ba namanga nadon kalkom perkhat hagawa mile ke mide bende dagawa kenau lu ya gidin jat ni geran ba
Nomi keman badan agak mau menteri konstitusi. Kita mengenal berala belum lang yang kita dibuat ada. Mensuam juga kita juga sulit cuan kemudian baik dari mau belalai badai mau belasatan boleh mau belam bagi kulit belalai kita tengok oleh sultan yang saya ketok hak saya selang bagi berpibah jabatan ini lah tapi bangsa ubah naga ni konsensi iman memakai migi klor bagi nongnya lagi fighter kibanun banong no turning back till you see the bright sunshine.